Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyau suk wow up ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wayok ki pulit ka anti narcotic task force wow kem saya wi udamok wa mkt wow khayi drugs hawakam te yi pertuj ute udamok we nei won yok ki kem ye o te ton up yi gani kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhyat te chwa wo sedang ichiki kubor ladam pwe mu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em he tu khanang wa yo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te ton sedang ichiki kubor kathma haperdi ki pulit waki wakhayi drugs nang pten I we nei liang ki pulit dakre chitom ki wo penduk pendam ye drugs hapo kajela hei wan ni kasngi ka arpho so tarik ubnai wakhande raja arpho ka West Garo Hills District Police da tweet ko hei yato wayok ki pulit ka anti narcotic task force ka West Garo Hills wo kem ya wi udamok wakhayi drugs hatura Ya uni udamok dayo wo kem ya o hadin wadapanman ki pulit ka anti narcotic task force ye kenre hayung yong o iwa em hawadanang tura Ya uni udamok datip pertuya o kam ujimbe en marak we chirup wo o dayo wo kem ya drugs heroin wakia so point not paragram chispa le pauso tali ki tadong plastik ki wo penem kam hei wo tap drugs le tali ki tharnya wakawi ka mobile phone Ya uni udamok dapat ngat ya o hapok ki kendon yong ka ai te du kini don hi khuble chipon